Cum har angbong lurulangso arong ningkan pocket kickpleng lurulangso aklamalong sertalin anikan katalon. Northeast United Karbi Youth Council keseng pen Karbi anglong putot akimiasom keseng. Autonomous State alam pen suri arah dipu pen Delhi kepangnu. Kardom prime time berita long peniri berita than bang thare harmony be non berita ton pen arjik tha dipu rong supi angbong lurulangso arong ta erong lo anong ka chathang o arong. Paro Krisir Kebra, Trok Aningkan, Theri Incorrectly Arni Chikip Isyamunit Atum Kabor Iyali, Lurulangso Arong, Pininganke, Ningkan Pokeplo, Ningkan Pokep Carlo Ningkan Along Pachetonsi, Lurulangso Golden Jubilee Celebration Committee, Pen Theri Incorrectly Arni, Lurulangso Hachak Lamalong, Adap, Rong Alama Ingtursi, Rong, Seralin Karchupang Chengpon. Serdalin Aningkan pu amo kibi ponjia phan chopaluhi Karbi anglong autonomous council chairman Horen Singh Be Jubilee adonwari ki kem japan long e sompon lo hachakana klam along lekang rapen kapajok japan lurulangso aroy along long ita sompon thu laso long e em Amar Singh tisori deng pensi sompon lo Serdalin apharman ke badorat amai pia lo em jokot singing ti Pradip Rongpi MEC Dor Singh Rong hang pen chenglok lurulangso arong ami karsaru sarhang lapet ke theke dingatum chitong dunrinti. Northeast United Karbi Youth Council pu amen irsi there ingkoi rapli arni dipurong supi binapani PHE IB along Karbi anglong along puthot Asia kimi asong sengpontu. Joseph Timong aphan Maipu, Joycing Giling aphan Dun Maipu, Dilip Hanse aphan Kongchun Bang, Michael Teron aphan Rapchun Bang, Dilip Hanse, David Hanse, Sonjit Timong, David Ingti, Sikari Inghi, Komal Rongpi, Priti Hanse Pi, Sim Lekte, Mukrang Terang, Bikrom Terang atumaphan, Kaprek Arpu, Pathe Pontu. Northeast United Karbi Youth Council ben kemang ben kapalo itum Karbi khai bin ek khai barim lo boy fax tami itum la sonsi itum don thon bilek ka state long ge do Karbi tun ka alam kilam phonga chiting ni bomlo pindeng sun pop chiting ni bomlo la pen alang tum ki claim ke dam tamila son itum Karbi de mek tat lo la si hala hai dak Karbi ang long hen lo itum ki pir thia dang pen a het ke da hen lo si itum dam pen counseling pi dam pen hatum haning parong dam la pen pindeng sun pop ke thanam nang ji ke thane pari dam nang ji la pen ilitum hala dak dam pen si dak ilitum Karbi ang long a district anvelo itum dak Karbi tum ke la si ilitum le hala tum hata hongkhai en dam nang ji jinghon seroi pon nang ji pen thanmum dam nang ji pindeng sun pop pen dam lok itum ki claim ke dam Karbi tum aja jutang jobat cultural la hayan tamili tum hala tum thanam nang ji kali protelang tum akur ajon pen alam kilam phong anta sonsi chiting ni bomlo na bang kini tum pini labang som hang pathe kini tum la hai kiri start dam ji la pen kachiri dam pen tum ninge pathe dam ji la pen tum halat tum pen si relationship ki do dam ji phansi dam hang pathe konlo Bharat Constitution along kido article 244A ateng Karbi anglong la pen dimao so apan autonomous state nang piserak nang po. No autonomous state, no rest. Autonomous state long litik nitum sangse. None poi la soke mang New Delhi Ramlila Maidan along ang tong ki padudam Japan. Karbi anglong la pendi mahasau suri arat thering kora pli arni. Difu railway station pen New Delhi pangno tanglo. New Delhi Rosupi Ramlila Maidan along theri po in kora sir cap arni. Hemprek ma autonomous state adhara ki padudam Japan si pinso arlo. Suri arat hempen hongnang barin tilo. Kanchas Dikom, KSA, Karsa, KRA pen ke patirpi kache song amolong BJP, Congress, Jakas, KLNLF pen chenglok pen ana song la pen jongjung atum gari ke dingalong dun renti. Sarpi zarbura tumta Delhi ke dun thekdun long. Delhi ke damatum Prime Minister aphan hempre ka pin puralo ki pidam ja phanta Kanchas Dikom amai phajati mong pen pachini. এই তুলে আমি ডিমান্ড কৰিছোঁ 244 ভাৰত সংবিধানৰ 244 যিটো আছে সেই আৰ্টিকল 244 সেইটো মতে আমি ডিমান্ড কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ আৰু এইটো বহুত বছৰৰ পৰা ডিমান্ড কৰি আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে হোৱা নাই এইটো খুব দুখৰ বিষয় আৰু সেইকাৰণে এইটো সোনকালে হ'বৰ কাৰণে আমি দিল্লীত গৈ আছোঁ ইয়াত আমি মানে এবাৰ 3000 মান যাব 3000 মান আমাৰ বহুত আছে সংগঠন মানে 12টা মান আছে এতিয়ালৈকে মানে গোটেই কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও যিমান আছে প্ৰগ্ৰামটো এদিনীয়া হ'ব ধাৰণা কাম কালচাৰ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন 29 তাৰিখে হ'ব 29 আমাৰ নাম প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হোম মিনিষ্টাৰ দুজন ৰাজনাথ সিং কিৰণ ৰিজিজু আৰু বিজেপিৰ প্ৰেচিডেণ্ট অমিত শ্বাহ সেইটো আমাৰ বহুত দিনৰ পৰা ডিমাণ্ড কৰি আছোঁ এতিয়াও হোৱা নাই সেইটো বিশেষকৈ আমি কৰি আছোঁ 29 তাৰিখে তাত
কাৰ্বি আংলঙৰ যিমান ৰাজনৈতিক দল আছে আৰু যিমান সংগঠন আছে সামাজিক সংগঠন সকলো মিলি কাঞ্জা জিকমৰ নেতৃত্বত আমি মানে একেলগে গৈ আছোঁ 244 এই সংবিধানৰ 244 এই আৰ্টিকল তথা অনুচ্ছেদৰ আধাৰত আমাক স্বায়ত্তশাসিত ৰাজ্যত দিব লাগে Non malam sa apor pandina parman bertamo inton ponexin. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kidam ta du uta haipo. Tonjong itong geham bitch kim je phansi jitam bomlo. Bangki pray to duklo. Nilita hemgimi kim bomlo. Sita lahe alamen asapta nili mathate. Athema nili hemalon extra kipidundo. Athe nili hemgi kimalonge tata diskon SD bar pensi kimponlo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selampon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason Selampon tanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la pentesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang Tharwe alang Teso alang, keco ajang tu, tharmit aduk, telua kreng, chitro nola, ukthor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamopi putat bertalong bangtulo West Karbi Anglong Dwar Amla constituency arlo baithalang so adung maisam arong along Chinthon block pen mitar pharohini ajak aparman CCP block atwar arong radaphan panongsi selampon Phan kapanong pon la sotwar keselam kapamijia phan MEC Prophat Chandra Tarol pen VDC amaipu Dilip Miligatum kelang pangching pon Litum dak Dwarmla Homosti Prophat Chandra Taro din non 2018 la sinon la development aputhat Thong block pen sedak la jitu Selampon la CC block dak mai sama long 200 meter sila so development alangli dak tepan tek ko alangli phani tum churo lo West Karbi Anglong along aduya hoy along le alam pen kacharbo sai alam ke akimi alam kalilo Karbi Anglong asor kaching kimi Arlen ke thiatum aning ke miawar sai Karlen pen Karbi Anglong along le Meghalaya asor apatai batai kachirai chiaphan pini aryan ta ington telang jape jahoy along le kachirai kom chiaphan asam mate Karbi Anglong pen umru padi malong border outpost mate BOP hep ke kem chiaphan sarkar pen pin khat bonlo ahem da ke kim pang chenglo bonta Meghalaya asor ke ton ke lang atum ke do boha mate ke lang ke pang ching hem pakim long le det pasi birta long pon BOP hem ke pakim long le chot antakali umru arong along ke do an kabochia rong ara Thura dam serak nangji posonta kether pado pontu. These matters will have to be settled actually on a 3-level basis. Firstly, there will be the Boja magistrates from both sides, whether it be Revoy sector or the Jai sector, and from West Karbi Anglong sector. Then the next level would be at a level of the chief secretaries of both sides. And eventually the summit will be between the chief ministers of both
Assam and Meghalaya when border disputes arise. And in case these are not disputes, borders are clearly demarcated. It's only claims made by Meghalaya on the territory of Karbi Anglong. These things have been done very surreptitiously, which means to say that these border matters have been actually done with an ulterior motive. And the ulterior motive is that this border problem should never be solved. But the Border Commission way back in 1951 had been clear and unambiguous that the natural boundaries which exist between what is now Meghalaya and West Karbi Anglong is set in stone, and there is no way that these borders can be altered in any way. And eventually the summit between the chief ministers of Assam and Meghalaya. These matters cannot be handled in any other way, be it by some government agency or between some non-governmental organizations or some non-state players who may be making outrageous claims for which actually they have no locus standi, and Umrukhuti will remain part of Karbi Anglong and will remain so in the foreseeable future. Baithalang Sopen Kat News Perangke Jasanihi Nakilo Biota. Guwahati Khanapara along Therengko Rapli Arni Kepado BJP Board President Convention along Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuluram Ronghang Arya Sango MAC Lunsing Teron Ramsing Timung Rina Terang Piatum Chetong Dun Renti. BJP National President Amit Shah Konchun Bang Ram Madhav Chief Minister Sarbananda Sonowal Gari Kiding Kelang State Minister Rajan Gohanatum Kedo Song Kepang Tang Amapi along Dipu MLA Sumronghang Harogat MLA Joram Ingleng Baithalang So MLA Mansing Rong Piatum Chetong Dun. Prime time berita bang lapan sekang tuan pon iglo langi bom takat news channel domi thakme korwang thu.